تماشاوان خانی تیوی دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش به دوی خلکه ده دم جاره می سرکه هنه دبو که ببنسسه و دبو که بمینن دو لگوری دمه امی بجاره خواه بنرخینن لگوری دمه امی قحوه خوشی بخون رخنه خوشی بکن و بحثا روژاوا کردا بکن لباکوری کردستانی و لروجاوای کردستانی ام دست پی بکن. لگوری مدیا ترکا لپش پردا هن بازاری دبن. بازاری بکیر تکرن به سروک بری نامزد بری ای سروکوماریا دولتا ترک بر نامزد و پارلمانتری بری ای دم پارتی کو دم پارتی ویش بیر کری نما بحثا ویش دیکه نما تین سر بیرا خواه صلاح الدین دمرتاش. صلاح الدین دمرتاش کو گوت دسته خوال قرآن خست دسته خوال سنگا خواه خست دسته خواه دا سر سمیل خواه و از بخابو رمه از بپیواجو رمه پیواجو گلکی خوش دم سرونو هنگوه و از پیروز دکم پشتگیری خواه بی سینور دا پیواجو خابو و میته صلحو صلاح الدین دمرتاش بو مجارا رخنه آجی بو بتسندیوی رخنه کر لی گلو آپور رازی کر نا دولتا ترک رازی کر نا نها بازاری پیرته کرن لگوری روشا و یا قانونی آ صلاح الدین دمرتاش گرگوی حبسه بردن جبرکو او دعویا کوبانه و لیکولینی کو هاتن کرن دیار بون کو براعت بو یعنی جوه مثلا سدمه کو صلاح الدین دمرتاش گرتی بمینه نمان لی دولتا ترک ویشتید حبسید بشیوه کی بی اخلاقی و نقانونی ششتیه و بشیوه کی بی اخلاقی بازاریه پیدک نتنی دولتا ترک بازاریه پیدک خاپوجی آپوجی بازاریه بصلاح الدین دمرتاش دکه بری ام بچکی شروعه بکنم بچک سر آستا نوچه بجی ام سر مثلا هانه باخبن اف نوچه کی نجرزیه هنک خاپوچی بیجن چافکانیه تا جدره تا مدیا ترکه مالا منه مدیا خاپوچیا آوا زلاله و لملمه و ازی گوتنا و نوچه و پیاما هری خوش و راست جدوه سلیمان و دوه آمد جلی گنی و جدوه مدنی فرحوزی بگرم مالا منه یعنی مدیا ترکا قبول ناکن مدیا خاپو ویجمر بکن مدیا آزاد و وکی کولو جارید بیجن روزنامه‌گری آزاد روزنامه‌گری زر و سخته ترین روزنامه‌گری جا ترکا پیستر روزنامه‌گری خاپوی و جو روزنامه‌گری یا انزانم یعنی جولو ویدتر جا ترکا پیستر آخاپوی کی بحثا به مثلا هانه که روزنامه وان یلدز یاسجوغلو بحثا کو بازاریه کی
بصلحور بصلاح الدين دمرتاش تيكرن كو اگر ام تبردن دبيت تركي دركهف تركي نمينه ببهانه يا ازي هرم يعني كشاويه كشا صلاح الدين او خوندنا خو تمام بك للدروا ماستر ودكتوراه ولتش مشتولون بفي بهانه يا هانه راهج صلاح الدين ت وباشكاته وقيزاته ويلا بري بدن علمانيا بري بدن اوروبا وش خور الوي دري بميننا وإيشيت بتركي تنا وإيشيت بسياستي تنا تل درواي تركي ويدخوازن بقوتين ج بفي اوان ياتيت حبسي دب ياتيت زنداني دب ياتي الدرواي تركي شخور هالبجر حتى نها صلحو بريار نداي اف يلدز يزجيغلو ابنو تشيهاني يعني جرايا قشتير بارفكر وزلم قرسز اوجي روجنامه ده پروگرامکی ده بحث دکه که خاپو آپو نامه کی شاندیه به او دلگه جدن پارتی جی چقلماز پارتی آده چو امرالیه دوی نامه ده شاندیه که دوزار دمرتاش داوی لبینین چاره سر بکن یعنی اف دا خویانی هانه چواها چرو وکرن ده ناوا چevreya di nava Dem Partî Çeqilmaz Partî Dew Partî wilo hat şirovekirin ku îşareyekî ku stratejiyekî nû li hember Selahedîn Demirtaş Apo û Dem Partî gerek peyda bike çi ew stratejî wî piçekî marjînal bikin wî dûr bixin yanî dûrî meselê bikin wî bi vî rengî hat şirovekirin û xuyayê li gorî Özlem û ev tişt rast yanî her wiha li gorî nûçeyê lêkolînerê Tirk Onur Alp Yılmaz ew jî dibêje nerîna xwe dibêje ku Selahedîn Demirtaş şexsiyakî kesayetiyekî siyasî naskirî xelk jê hez dikin ez nizanim xelk çi tê diecebanin xelk bakurî jê hez dikin Kurd jê hez dikin dengê xwe dan wî yanî Selahedîn Demirtaş jî çi bike wilo ez çi bijim wilo di nava gel de popüler hatî naskirin îza wî çêbûye hezkirina wî çêbûye lê sê kes hene di hundirê Tirkiyeyê li gorî Özlem Alp Yılmaz dibêje sê kes hene di hundirê Tirkiyeyê de ji Selahedîn Demirtaş acizin yek Recep Tayyip Erdogan du Abdullah Öcalan sê Devlet Bahçeli ev stûnên pêvajoyê mêrê pêvajoyê ev her sê mêrê hane ku pêvajo mere wê jinekî bi sê mêran bihesêbe pêvajoya Civaka Demokratîk ev her sê mêrê pêvajoyê ji Selahedîn Demirtaş acizin li gorî Onur Alp Yılmaz baş e yanî rewşekî wilo eger rast bi û xuyayê rast yanî xuyayê rast tiştekî wilo heta niha hikûmeta Tirk ne red kiriye ne Dem Partî û ne Selahedîn Demirtaş jî tu daxuyaniye dibe ku sibe daxuyanî derkeve jê bixwazin ji sulhû bixwazin û ji xelk apoçî werin bine ava da Selahedîn Demirtaş got na ne rast e ava nerînê we û şiroveyê we red kirin dibe tiştên ku wilo derkeve lê nerazîbûyîna Dewleta Tirk ji Selahedîn Demirtaş
عشکره و اگر جی رازی بانا اوی سربس بردانا يعني سربس بردانا اف نقاش جير ناب يعني دو نرازي بوينا PKK و آپو جي صلاح الدين دمرداش كيفنا ده 2016 لفر لدسلدورف لي خستن بري ورگرتن بچند روجا يعني تيرا دلي وي رشو شينو كرن ويش عيارك يخصن عياركي بأمر وتعليمات جميل بايك ده مالپرا ليكولين مقالەیەکی گەلێکی پیس لەسەر سەلاحەدین دەمرتاش نویساندن سەلاحەدین دەمرتاشی سوکتم بوکتم دەوێ خۆ بەنەکرد وی کرن خاین وی کرن اعترافچی وی کرن شاگردێ یلدرم مەرگیت و شاهین دۆنمەز ئەیلا خاپۆ بە قوربانا سۆلا یلدرم مەرگیت و شاهین دۆنمەز Avana dibin işkence de bunu اعترافçı xapo be işkence اعترافçı. Dil مقاله ليكولين de مالپرا استخبارات PKK ده 1000 شو بو ده 1000 ددواده بو 20 ددواده بو 23 مقاله کی لدجی وی درخص لدجی میجی مقاله نویسانده بون اف مالپرا گنی استخبارات PKK هوشنگ دجمن رقمیه که حرکت آزادیه ناوا مدیا زرده مدیا زر مدیا قاشو لگوری کیفا PKK جبر کو بزمان کردی بزمان عربی من رخنه PKK دی کرد مدیا کردی دود مدیا عربی دی لو ما لیکورین ایریشی میشی کرد نتنی ایریشی صلاح الدین دمرداش کرد باشه مفهم کر یعنی نها شما دولتا ترك جي صلاح الدين عاجز دولة باقشلي وأردوغان ويهات آبو جي ما فهمكر لين هاد ويدا مهاني دا أب بازاريا بأخلاقيش برش شما تخوازن صلاح الدين دمرداش هر دروا لغوري ما ريل بيشيا آبو ودك خوشدك دبك آبو بارتيا كي چيكه دم پارتی و چقلماز پارتی هیناوی بگویشه اینک چپگیر مبگیری گنی ایکو هنه جوان باوش جبو تام سدی سد لگوری کیفا اردو و خاپو به اردوگان و خاپو او باخچو و باخچلی بهجو نا چم بیشن دولت باخچلی هم چوا ناوی کرد بگن دولو ناب دولو لجبوك دم بارتي سدي سد ببلغوري كيفا اف ميري بيواجوي هر سي ميري بيواجوي اگر ميرن دبي صلاح الدين دمرتاش و ايوك صلاح الدين دمرتاش ورراكرن نمينن نعاق صلاح الدين دمرتاش در كيف درواي تركيا ورا ألمانيا وهناك فزلكه الدجي وي درخينن ري بيشياوي ببرن خاپو رقيب جير نمينه هم بيشه ركبر جير نمينه دناوا دم بارتي دناوا كتليا قاشو كتليا PKK كسكي جابور بيجنا نمينه شخوا لعلازانا و ماريجينال كرن بلاستيك جاري و تينم كار تينر پشتو داويجن قدا تينر قنجك و اويدن جيناوي وچي اوي كو قولو دستي خالسنگا خاد خست و سري خودشان آدگو كردستان دلي مدعي دمر عثمان باي دمر كينها بحثا عثمان باي دمر دي كسك بحثا وينان خلكي ويجبير كد هات ماريجينال كرن حاجي بير كرن كي هي أبيدن كل شخوا زبير والرمزي وأبيدن كولانة الشجوان درناي خصان دينه بقى كوان خصان ديه زبير هاتي خصاندن رمزي جيد ناف ده
او ناوی وی چیش خوا و بەری خۆ خەساندیە ناوی وی چییە ئەوەی ژنا خۆبەردا ji بۆ خاترەی جەمیل بایک عەبدوڵڵا دەمرشاش کیما کومەرە کارە ببێژە احتیمالێ ممکنێ ببێ ڕەقیب ببێ هەمپیشەیە ئاپۆ di nava gel de li Bakurê Kurdistanê li dijî pêvajoyê derkeve pêvajoya Xapo û Baxçelî û Erdogan kes namîne ev ihtimala hanê yanî dewleta Tirk serê sedî yek bi Selahedîn Demirtaş mijwar got sûnd xwar telaqê xwe avêt bi serê Xapo bi serê Baxçelî ez bi pêvajoyê re me hawara Xwedê ez bi wererim yanî tiştek nema û nekir lê jê nerazî ne dîsa guman heye ku Selahedîn derkeve û li wan biqulupe wê çaxê Xapo fedîkar de Xapo diçû tê xwe çirandî û dirandiye û behsa civaka demokratîk dike û Selahedîn Demirtaş di hebsê de bi li dijî demekî çîrokên gerek Xapo bibe Xwedî helwest li dij derkeve li dijî girtina yan jî mayîna Selahedîn Demirtaş di hundirê zindanê de ana Apo jê re li xweş hatiyê xem nake baş e çima çar gotinên xweş di heqê Selahedîn Demirtaş naqive bere çîroka wî çareser rêya nameya dide çareser bikin Apo wilo bû wextê dixwest yek tasfiye bike eskerî siyasî heval vê meseleyê çareser bikin çareserî li gorî kêfa Apo çareserî demokratîk tasfiyekirina ya siyasî ya eskerî ya fîzîkî wî tasfiye bikin wî marjînal bikin tasfiyeyê wî tune jî bikin bikujin tasfiyeyê û ji bir behsa pêvajoya demokratîk dike eger ev nûçe rast û xuyaye rast baş e pirs ji Apo re pirs ji Xapo re pirs ji Xapoçiya re yew ev tehemûla civaka demokratîk çima ji derînê cuda re nayê yanî yanî wê çi bê yanî wê kevir bibare eger Selahedîn Demirtaş derkeve û bêje ez qebûl nakim ez qebûl dikim bes ez yanî vê xala hanê bi mir nayê qurtandin piçekî helwestekî rexneyî di hundirê civakê de hebe yanî çi heqê Xapo li vî milletê hanê heyî yanî dewleta Tirk rê li peş li ber wî vedike û teslîmbûyîn wekî pêvajoya aştiyê û civaka demokratîk yew eyb e eyb eyb ji Apo re navê pêvajoya xwe bike pêvajoya civaka demokratîk û diçe bazariyê bi hevalê xwer dike parêzerê xwer dike bi diçe bazariyê bi Selahedîn Demirtaş dikî yan tê derkeve û tê biçe dervayê sînor dervayê civaka demokratîk bihişt û cinneta demokratîk a Xapo û Erdogan tê biçe ji xwe li Almanya li Belcîka li Holanda li welatekî Ewropa bijî yan jî tê di hundirê hebsê de tê di hebsê de bimîne ev çi civaka demokratîk ev çi sextekarî yenî ev çi derewî yenî yanî ez wek hoşeng pêvajoyekî bi wilo demokratîk bûyînekî wilo hêjayê me re ne tenê tif bike hêjayê me re ser dibe mîz ev çi pêvajoyê ye ev çi demokrasî ye ev çi civaka demokratîk ku tehemûla wê ji Selahedîn Demirtaş ihtimala ku Selahedîn Demirtaş bibe opozîsyon serê sedî yek bi serê sedî ji hezarî yek bi ji sedî yek bi ji bêlin ev çi civaka demokratîk ku tehemûla wê ji opozîsyonê re tune tehemûla wê ji nerîna cuda re tune ev çi sextekarî ye ev çi xapandin e ku dixwazin li ser gelê Kurd ferz bikin û bikin çîrok û jiyan û felsefa civaka demokratîk û li gerîla niha şervan herwerde dibin li ser manîfestoya nû a civaka demokratîk şaristaniya demokratîk xelas kirin sosyolojiya azadiyê
سوسيولوجيا زبش و پتیخا نزانم مانیفستویا كندرين ديمقراطيك مانيفستويا بعجان وخيار ديمقراطيك وترشكا ديمقراطيك يا عيب جوارا عيب حياة في درجة ولو كري ولدو في ام چی بیشن يعني اف خاپوی خساندي وي خساندنه لدو يدمشن مجي وي خساندنه بي ترك إرادة ياوي چي بو يترك حمود اشتي وي ترك بريشي ولو بو نهاجي ولوي وبفي رنگي خاپو لسرگلي كرد وره فرس کرن 100 سالندن كرد دبن ظلم وزور ويعني دبن دستهلاتداريا تركان ببینن چیروکا براتیه و چیروکا نامینه نامینه مخابن روشکی ولو هي بازاریه کی کرێت بازاریەکی بێ ئەخلاق بازاریەکی پیس bi sulhor dikin bi Selahedîn Demirtaş dikin kala wê sulho wê bidibir hevdû ya wê ew jî xesandî derkeve qebûl bike were Ewropa vê derê were cem Zibêr û Remzî û ji xwe re ya devê xwe bigire ya were şabaş û tilîliya bike li vir li Ewropa ew jî wê qebûl neke bêje na ez qebûl nakim ev ê bazariya kirêt ez qebûl nakim wezê divê hebsê dibim mazlûm dogan ji min neçêtir bû Xeyrî Durmuş Kemal Pîr ji me neçêtir bûn ez jî wek wan ew diber doza xwe de diber nerîna xwe diber helwesta xwe de teslîm nebûn wekî xapû serokê zebeşa li ser perçekî zebeş digirî dewleta Tirk zebeş jêrlanî ye serokê Newewî yê zebeşa ya wê bibe wek xapû mişka zikî wî ehûlo fiqirî wî û halî wî û tu mere lê dinere ez wî nakim serokê bizina ji mirîkirina serokê gelê Kurd serokê Newewî ya wê Selahedîn sedî sed bibe wek xapû îtirafçî û teslîm bibe ya wî jî piçekî wilo bibe xwedî rûmet û heysiyet û keramet û bêje nazê li ber xwe bim ez di hundirê zindana Tirkiyeyê de û ez vê bazariyê qebûl nakim eşkere bikî û li dijî derkeve rojekî tenê di jiyana xwe de bibe xwedî helwestekî mêranî mêrxasî helwesta seroka eger bû vê cesaretê bi wê hezkiriyên Selahedîn Demirtaş bin di qat û sê qat me tirsiyên Selahedîn Demirtaş li ser pêvajoya Quzelqurta xapû û mîtê wê tesîra wê lê hebe yan jî wê bêje êdî vê de û bes û xelas bere hinek din werin mala min ê kela feteh kirî tu dibê qey din dirê zindanê Tirkiyeyê de dinya xera kiriye rojî girtiye sulho ez behsa sulho dikim were xapû deynên alîkî dibin işkence adeyî û dibin zulm û zorê deyî û feqîrê Xwedê nikare ser Twîtterê ser Xê posta daxîne û nivîsa daxîne û ser Instagramê nema wêneyê wî fotoyî wî derdikevin gelekî zor e gelekî zehmet e carna ez dema daxuyaniya berpirsê Çeqilmaz Partî ez dixwînim rastî wilo kenê me rotî ya daxuyaniya Gulîstan Kiliç koçî girt navê wê jî wilo nayê nizam nayê gotin nayê bilêvkirin Gulîstan Kiliç ez ê bêjim Gulîstan Kiliç seroka grûpa Çeqilmaz Partî Dem Partî Dew Partî
di parlamentoya Tirkiyê de. Çi dibêje dibe gerek ev pêvajo şeffaf be. Eyla porê te bi ser te kur be ez ê bi kurmacî bi te re biaxivim. Eger tu mêr bim eger tu jinekî bi mêr bi mêrê te ji te berdayî be. Eger tu jinekî bi jin be lêsbiyen bi jina te ji te berdayî be. Hey porkurê heta niha pêvajiyekî ne şeffaf tu partiya xwe di nav de çi dikin? Eger ne şeffaf e tu gazin dike tu dibêjî gerek pêvajo şeffaf be. Dewleta Tirk ji wilo şeffaftir û hûn çi dixwazin? Dewleta Tirk ev e ev e tiştê li cemê ev e. Tiştek veşartî tune. Di plana dewleta Tirk çareseriyekî layık ji bo Kurda tune. Layık ji bo rûmet û kerameta Kurda tune. Layık ji bo mafê Kurda tune. Çareseriya Xapû û Erdogan tiştekî veşartî tê de nemaye. Tiştekî ne zelal tê de nemaye hey xwelîserê. Hey xwelîserê hey porkurê. Ne min got eger tu bi mêr bi mêrê te ji te berdayî û eger tu bi jin be tu lêsbiyen bi jina te ji te berdayî. Şeffafiyeta çi tu dawa çi dikir li dewleta Tirk û li Xapû? Gerek pêvajo şeffaf ji wilo şeffaftir tîna dawa çi dike? Her ji Apor bêje şeffaf. Her ji Xapor bê tu diçi partiya te Perwînê hûn wê dişînin cem Xapû a debere Perwînê şeffaf be. Şeffafiyetê tu ji kê dixwaze? Tu ji dewleta Tirk dixwaz dewleta Tirk tiştê xwe dibêje eşkere. Mesela terorê û miqedan. PKK û teslîm bû, çek û danîn û Apû li cemeyê wek me diaxive. Ji me xweştir diaxive. Xapû ji dewlet Baxçelî xweştir behsa dewleta Tirkî dike. Xapû ji Recep Tayyip Erdogan xweştir behsa dewleta Tirk û berjewendiyê dewleta Tirk û Tirkiya mezin û mîsaqî millî û ji wan çîrok van derewê hane. Van xapandinê hane. Tu behsa şeffafiyetê dikî ya eybî ji were eyb. Ya hûn siyasetmedarin. Hûn yani heya kengî ev bêrûmetiya hanê ev derewê hanê li hemberî gelê Kurd hûn dikin. Gerek pêvajo şeffaf be. Weyla bi zinê Kurdistanê hemû bi zin ha. Bi zinê Kurdistanê hemû li ser pêvajoya te û pêvajoya serokê te bimîzin. Mirîşkê Kurdistanê hemû li ser pêvajoya te û a serokê te zeliq bikin. Heta bi gêşte jî. Tu bi navê gelê Kurd hundirê parlamentoya Tirkî de ye û gerek pêvajo şeffaf be. Hey xwelîserê meha qwase meh derbas bû tu ji mir nûk hatî behsa şeffafiyetê dikî. Baş e eger ne şeffaf be eger bi guman be tu li nav de çi dike? Wekî partî, wekî kes, wekî Kurd eger eslê te tu bi qurbana navê Gulistan be. Me navê wê jî Gulistan e. Gulistan Kiliç. Katê di nava vê gerîneka genî a ku navê wê pêvajoya aştiyê û çeqilmast û nizanim çi. Hûn di nav de çi dikin? Ya eyb ya ev çi ye? Ev çi sextekarî ye? Strês ez daxuya niyê wan dibînim strêsa me bilind dibe, şekir bilind dibe, tansiyona me bilind dibe. Ez çi bikim? Em ji ber destê vana bi ku diherin ji bo Xwedê? Em bi ku diherin ka çareserî demokratîk ji van daxuyaniyên sexter hûn bibînin hûn peyda bikin. Em werin Rojavayê Kurdistanê û helwesta Qesedê. Ez gelek cara rexne li Qesedê dikim. Berê jî niha jî ez tiştê wan
مبري جوت يعني تشتي وان باش هبه أسي بيجم عفر كلكي باش هلوستا واني نها لهمبري حكومتا شامي حكومتا جولاني حكومتا أردوغان وأوجلان جبر كونها أوجلان تمثيلا برجواندية دولة ترك ديك نها أحمد الشرع الجولاني نيزيكي أوجلان بيترج مظلوم عبدي افنرينا منه چما جبركو أحمد الشرع وجولاني نيزيكي أردوغان كي نيزيكي أردوغان به نيزيكي خاپوي نيزيكي أوجلان اف وقت بقوتي نرينا منه هلوستين وان برپرسين قصدي وهسدي ودرد كيفن دبيجن ام جما في خود تعويز ناكن وام جي داناك هبن وسوريا كي ننافندي ولو هلوستكي يعني امريكا بيجي ميراني جسور هم بريك هي مظلوم عبدي جي ولود بيجي افيدن جي بي كادروين بككي ديمكي نلغوري حتى نها لبر خوددن آپو هول دده زغتل وان بکو کو وان جی بکه وکی او خاپو چین باکوری هول دده آپو هولدانی خبردام اینا هیوی قطنه کریه لی قصده و دا خویانین قصده ویدوی بچکی بلو بالگیش بو چید دبیجن کو امنها ولود نرخینن اگر دولتا سوری اگر رژیم الشرع رژیم جولانی ما في مندما امي هنا بيتر نيجيكي تركيا ببن وامي تبلي ميثاق ملي ببن ميثاق ملي شي يعني تبلي تركيا ببن ميثاق ملي اي دولتا ترك داخوياني كي بفيرنجي دابون ولو بچك قرابالغ چكرد نوا سوشيال ميديا آروجا ياده هناك جي بكوراتي يعني هناك جي ولو بس نفي مسألة هاردن وجير بهانه ياديتن بون ترشك چي ولدا هولي خصن ميثاق ملي باشه ونشماش ميثاق ملي عاجز ميثاق ملي هو كردستاني بك سي پرچه كردستاني بك يك پرچه روجلات دمينه اوجي تفلي بي كرن بيفيرنجي هنا يك جوان كري هاني بري كادروي PKK بوش زندانا PKK روياي د سالين نوتي د سبيكا سالين نوتي يكي روجاوائي ج زندانا PKK رويا ج حكمي اعدامي للسريبو مراد كرائلان لتحقيق بير ذكر نهال الفر اللي بلجيك هاي وبسني ولو بروكي شوشتي خود خوازو خو PKK شيرين بك وخو PKK خوش بك او قاص الصال وجاتيش مر بسني افكسين كون رخنا لميثاق ملي دكن او نزان ميثاق ملي شي او وجا كراسي كردايتيه ولي بك ولو خوشك بك ومكياج بك ونزان ميثاق ملي وي هرسي برچه كردستاني بك يك برچه و روهلات دمينه روجلات كردستان جمينه ويجي تبلي بي و امي نزانم فدراسيونا چي بكم جوان درو مروي هاني و چن كسين كرين وكوي هنا جي باور دكن شخوا خراب او اف كسين كبري دناوا PKK دبو و دش PKK بردانه روجاوایی بتایبت و باکوریج و افتین ولو بنیشتی PKK دجون و PKK خوش دکن کرومانا مناز دکن یا مناز دکن وندنا PKK دچبون اگر ون باکوری بین اگر ون روجاوایی بین و اگر ون جباشوری بیش مانا مناز دکن
ودنافككي تشوفون روشة وحالي ودنافككي تشوفون پشتی وش فككيش دركترون شون أفشي دروا ميثاقي ملي شي تجمر هاتي بيج والله وخوش دك وبفيرنجي هاني كهالان بنرن ميثاقي ملي شي أنا قصده بري خو بدأت تشتكي بيت ضغطي وكي سياسي وكي ضغطك سياسي فشارك سياسي ضغطك سياسي للسر احمد الشرع ديك والله اگر چاره سر نبي مثلا مال الشامي امي بري خو بدنا انقري امي رايج خو هرن انقري ولو اما تطبيقي يشي زاروكا يما يشي ولو بحنكي نهانة وبرستين ترك كيف وانشوي مثلا هاني رتي هناك درواي چرچوا تركلشمه هبون ويجي تبليه بي اف كسين لرو د جغرافیا روجاوا رولات افرادی شتی کج روجاوا مایی عفرین چو سری کانی چو بسایا سری حجی چخماق مراد قره ایلانو جمیل بایک چون اف مایی شتی مایی مانها قصده جید بشه اگر رژیم سوری قبول نگه ام تبلی میثاق ملی چی میثاق ملی وکی سوزانه تویتی ناس کرن سينورين دولتا ترك نلقوري سلطنة عثماني نلقوري نها يعني دما سينور هات شكرن د 26 27 28 سينوري يعني هات تكسكرن سينوري دولتا تركي كركوك وموصل وكردستان وروجافا هات قد كرن حتى اسكندرون جي ندناف دبو حتى يجي ندناف سينوري تركي دبو حتى د سيونا هذا تبلي تركيا بو رسمي تبلي تركيا بو پشت پیمانا آدانه برژیم حافظه صدره خلاص داوي لي هات شيرو قابات هات گردن شيروكا هاتاي ميثاقي ملي قالك مناقشة شيبون قالك جفاتا أردرومي جفاتا سيواسي كو مصطفى كمال أتاتورك خلقية دو خصد اقناع بك كو ام كاربن تشتي هي ام بباريزن و سينوري دولتا ترك ام بباريزن اف ده هندري پارلمانتويا تركي ده آل أنقري بسروكاتيا مصطفى كمال أتاتورك هات تكسكرن de بيستو جي شش مادة حفت مادة بيكتي جي بيستو حشتي روجا بيستو حشتي چليا پاشين 1920 لپارلمانتويا تركيا لأنقري هات قبول كرن هات تكس كرن اف ميثاقي ملي ود مها صباتي حفظي مها صباتي هات اجراء د 1920 جي خلقيره هات اشكري كرن لغوري وديت يعني كا ديسا جيلي تماشا بكن ديسا تماشا بكن نقشه دولتا ترك لغوري ميثاقي ملي چواي لغوري ميثاقي ملي 1920 سينوري دولتا ترك نوكي
سلطنة عثمانية وحتى حجازي حتى يمني حتى مصري وتونسي وان حتى سينوري فيينا هريما بالكان اف امبراطورية عثماني بو نوكيوي لنوك سينوري داوي ايكوش امبراطورية عثماني رخات داين نا چت خوازن بچه جعالی باشور و روجاوای کردستان و کردستان باشور به توایی تبلی ترکیه بنش خو اسکندرون جی دناوده اوی خطاهانه بچه آلیه تراکیا و آلیه بلکان و آلیه بربجورده و بچه ازربیجانا اورمیه و ازربیجانا ایران جی ترکیه يعني بفيرنج اوی سینوری هانه لی اوی سینوری هانه وی چاغه سوز مصطفى کمال آتاتورک دگو مافی کیمنه تواوی بدن درو کر مصطفى کمال آتاتورک درو کر دی میثاق ملی جی درو کر دی اعلان جمهوریت جی دی درو کر دی پیمان لوزان جی دی درو کر و پشتیوی جا پشتی درو کومکوژی دست بیکرن کومکوژی دست بیکرن سر اساس پاراسنا میثاق ملی کومکوژی لدجی شیخ سعید کال لدجی کردا جبو پاراستنا نتوی و ملی و میثاق ملی نها دعوا کرکوک و موصل و کردستان تویدکن لگوری میثاق ملی تشتکی نباشه نه تشتکی خوش و باشه که درا به هر تبلی میثاق ملی ببه بريز مظلوم عبدي يعني نهات بخواز تهديد بك قف خوارني تل الشامي بك دبي لآلية دن تشنين باش حبن تتكاري بيج ام حاضرن جو تفليبوني بدولة تركي لي شرطي ما هي شرطي ما كو هري ما روجا واس تاتيا وي هبه ناسكرنا وي هبه دستورا تركيا ده اگر دستورا شامی بنگ به قبول نکه ام کی قبول بکه ام تفلیوی دبن ترکی قبول بکه وکی خواسریه دموکراتیک وکی اوتونومی ما قبول بکه سر چعبا امی تفلی ترکیه ببن شام ما قبول بکه امی تفلی شامی ببن کی مافی گلی ما فی هری ما بپاریزه سر سرا و سر چاوی ام لمافی خود گر اف 100 ساله ام لمافی خود گر شام مافی مندمه دورگدن مافی ما بدن ما امی لگوری دورادن لسوزه میری بری بیه نسوزه آتاتورک به نسوزه خاپو به نسوزه دولت بخشلی و میثاق ملی به میثاق ملی کو هنک خاپو چین ولو طلملو پس نیوی دیدن میثاق ملی تشتکی گلکی باشه تشتکی گلکی خوشه خلیل سری تبع اگر تفهم کری میثاق ملی چیه اگر تفهم دکه گلک او خاپو چیم بفیرنگی هنی یعنی ایدی دولو نمازان خب بکگیر شیرین بکن نزان چاقو شیرین خودکن شکال خودکن عرد خود نزان نمازان چاپی نبکن و دجا پکگه وان به واج عرده جیرانایش خود جاجمالا خودیره يعني للجم فرهنگا بكي للجم قاموس بكي فلانكاس فلانكاس ايش ناف مرة فياي فلانكاس خاين ايش ناف مرة فياي ناز اسابوچيا ناز كم بيچاوان يجيكي كسين بفيرنگي دبن مخابن روشكي بفيرنگي ما بس تامش مسألة كوميساق ملي نتشتكي باشا نتشتكي خوشة نتشتكي ولو مسوگر و به گارانتی آپو دبیجه اردوغان دبیجه کی دبیجه تاریخ پیشامیه کو میثاق نتوای ترک میثاق ملی ترکلشمی تشتکی پاقج و هجا و دلی مرو ببجینه کو ام تفلی ببن تنه وندو خوازن تفلی ترکیه ببن نلگوری میثاق ملی لگوری روشکی نو میثاق کینو میثاق
میساقی ئانادۆڵێ میساقی ڕۆژهڵاتا ناوی ناوێکیدن لێ بکن میساقی قوزەلقورتا ئەتاتورک دەفژێ بەردن میساقی ملیە و ژنە پشتی هەقواسە ساڵ 100 ساڵ دەرباش و 1920 ئەف 105 ساڵ سەر دەرباس بیە قەسە دەوێژ مردە و ئاپۆچی و خاپۆچیە bi pênc qorşavê ser sosyal medya û pesnê mîsaqa millî didin. Em ji pê ve ye em ê ji xwe re herin tevlî mîsaqa millî bi mîsaqa millî Kurdistanê jêr dikî yek mala min ê. Baş e li vir têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.